Teman-teman, bari ngopi dulu, ayo. Ngopi lah teman-teman tuh. Ngumpul ngobrol jeung ibu-ibu lah. Oh, anu barang tuang gitu. Mak. Pagi-pagi harus nyarapan dulu, kalau tidak nyarapan aduh repot. Oh, Bu Haji bare pesan, iya pesan-pesan naon tah? Promosikeun doh. Lepet haneuh, mabul. Bila ada yang butuh lepet tah, molen sorabi, cipe, gorengan, bala-bala, nah bisa langsung datang tuh. Ke Ibu Kenny, alamat Pelang. Tetep, teman-teman. Tolongnya tetep.